Anabel je z mano v studiu. Anabel, pozdravljena, lepo, da si še tukaj. Ok, 60 sekund časa, 10 vprašanj. Laško ali Union? Laško. A kaj ukradeš iz hotelske sobe? Ne. Brisače? Ne znam. Lažeš, vse milo zameš, no? Pač ne. Prav nič ne ukradeš. To je neverjetno. Instagram ali Facebook? Instagram. Modrijani ali Tanja Žagar? Tanja Žagar. Hofer ali Lidl? Lidl. Koga si ne želiš videti golega? Tebe? Ja, čak malo, no. Mogli bi reči ate ali pa mamo, tam je pa na to odgovor pravi. A kdaj rigneš? Ja. Kako si pereš glavo? S tem me kitkam. Ja, to je nemogoče, no. A poznaš suhi šampon? A veš, to je tista stvar, ko Obstaja suhi šampon. Torej, ti si lase opereš brez vode? Poslušaj, pa nisi to končala stavka, no. Skratka, z vodo. Z vodo? Ja. Z vodo? Jaz ti to z vodo, a ne? Ja, sam jaz nimam pol kile teh kitk na glavi, no. Fair. Jaz ti pripravljena. Sem. Ja, pol pa greva, ne? Here in the calm of the storm. Ooh, after all that we've been through, there ain't nothing new. Here in the calm of the storm. Še več zabave na radio1.si.